Sanibonani bafethu. Today I was listening to this song Stu GT featuring Nasty Aries no Mags, Four Horsemen. Yeah. Namhlanje makhe ngilalele because ngiyabona abantu abaningi bayakhuluma ngale ngoma yabo. And bayasho ukuthi le ngoma inswimbu ndundundundu ngiyabonga ngathi ithi ngilalele ke ngizwe because mina bafethu angiyona nje ifan le rap ayikabi yabo. Rap ngiyayithanda from a distance not ukuthi mina ndiyilalele yayibo leyo nto. Because the rap for me is like a poem yabo okay akho nkinga ke but into engayitsho le ngoma le bafethu mangilalele oqala creativity on that song is very sick bafethu creativity amajita ekwelinye izinga kula ngoma leya ekwelinye izinga ayikabi bafethu bonke nje bantswembu nje yabo lonto le bonke ba amagusti yabo number 1 into engilalelile kula ngoma le because mina ngifuna ukuzwa obhedile engomeni hayi cha akekho obhedile engomeni bonke bantswimbu uyayibona into leyo no stage team ake ngena ungena nge-style sakhe isintswimbu athi into afuna ukukhuluma ngazo ezintswimbu uyayibona lonto kungene ene uMax nayacho na uMax into ezintswimbi yabona plus Max akungishayela le rap yakudala ke yena yabo nayo no stage ithile yakudala ke yabo amajita vele ke ayibambile vele ke yabo ayabonisa ukuthi ukudala base gaming yabo which like ayikho into embi ngalonto leyo kulandele ngene bani ke kulandele ngene ene Iris afithu Iris yabo mengene Iris nayabulale ngendlela yakhe yayibona lonto buye ngene mfowethu ke uNishti naye angena bulale ngendlela yakhe yabo so bonke amajita answembu but into engayitsho mina ifutha maybe ke ngitsho ukuthi ubani ngimthandile ndingatsho ukuthi ngithanda uNishti the way creative ngakhona i-creativity yakhe ulinye izinga the way idlala khona amagama yabo because nentombi ingashelwa zinsizwe ezu4 but izoqoma eyodwa le izingathazini iwabeka kahle lamagama wayo yayibona lonto leyo so injalo ke so uNishti uyena engimgaya isicoco la kule ngoma le ndinika yena isicoco ukuthi hayi uyibulele ngendlela yakhe yayibona lonto leyo indlela ayenzi ngayo indlela yabe creative ngayo yabo nendlela kadlale ngakhona amagama uyayibona lonto leyo na amajita ngithi awadlala ngatswembu badlala enswembu amagama yabo but uNishti nje indlela adlale ngayo yabo lonto le udlalele kamnandi yabo phesha na kwi-chorus futhi yabona i-chorus yakhona is way different angithola ungafunga ukuthi reggae at the same time hip hop uyayibona yonto nje mfethu uyabona ukuthi awulova vele uversatile umnandi mfethu umnandi kabuhlungu kabi umnanga ngendlela esimanga so lonto le yakhomba bafethu ukuthi olova bafethu bayazazi into abazenzayo yabo and bazibonisa ukuthi no badila ngani.